زندگی دراز کرے اچھے انداز نال اپنی حاضری لے پیش کر رہے ہیں بھائی توجہ فرماسو میرے ذمہ نوکری لگی فعل بدی جی سادے جے لفظ ہیں جی توجہ کرسو جی استاد جی ایک واری یا مخمور برا تیرے کون ہے محفل سج گئی توجہ کرسو ایک واری یا مخمور برا تیرے کان ہے محفل سج گئی صدراں دی بدلی جکھڑاں وچ خالی آکف گجدی گج گئی اور تیرے پتر برا دے وس کچھ نہ بس ہا تقدیر تے وج گئی تیرے نالا رونق وطنا دی تو ٹر گیو رونق بج گئی اس دنالی میں دعوت سخن دے سا شاہ جیونے دی سرزمین تو تشریف لایا ہے میرے قابل عزت قابل احترام جناب محترم علی رضا نازعی صاحب او آمین اور اپنے اس دی حاضری پیش فرمامین جناب محترم علی رضا نازعی صاحب السلام علیکم تمام دوستان حاجی تصور باز جلوہ فروزن نیت پاک کر لے جگر وچ بھی آسین نیت پاک کر لے جگر وچ بھی آسین اے دل سمایا نظر وچ بھی آسین قدر کر سے جے تو قدر وچ بھی آسین صدے سے تک اکھاں دے گھر وچ بھی آسین صدے سے تک اکھاں دے گھر وچ بھی آسین فجر وچ بھی آسین اثر وچ بھی آسین فجر وچ بھی آسین اثر وچ بھی آسین جے تویں کلمہ نازش محمد دا پڑھیا ہے قبر وچ بھی آسین حشر وچ بھی آسین بہت مہربانی قبر وچ بھی آسیں حشر وچ بھی آسیں جی مہربانی استاد بھائی اور کریم اللہ ایسا مہربانی تھوڑی محبت کریم اللہ جویں دی منگیے انہیں دی کر ہے عطا چھڑیندہ جو نہیں منیندہ ہے کبریانو شینو دگنا لدا چھڑیندہ اور حرام نازش لذیذ ہوندہ ہے کوئی جتنا کھا لے رجیندہ کوئی نہیں حلال روزی دا ہکنی والا خدا دی سویں رجا چھڑیندہ ہے ہر دم پلان دے وچ راندہ ہے تپ دیاں تھلان دے وچ راندہ ہے اٹھ دیاں چھلاں دے وچ راندا ہے پھلاں پھلاں دے وچ راندا ہے راز دی گلاں دے وچ راندا ہے لاندیاں کھلاں دے وچ راندا ہے جالے جھلاں دے وچ راندا ہے شیش محلاں دے وچ راندا ہے اور کیڈی کھیڈ رچائی بیٹھا ہے کل مخلوق وسائی بیٹھا ہے سائیں ماں دی لولی دے وچ راندا ہے بہت مہربانی ایسا محبتاں تواڈیاں ماں دی لولی دے وچ راندا ہے صورت بولی دے وچ راندا ہے ماں دی لولی دے وچ راندا ہے پیو دی جھولی دے وچ راندا ہے آنکھ مچولی دے وچ راندا ہے صورت بولی دے وچ راندا ہے ہر دی بولی دے وچ راندا ہے ٹردی ٹولی دے وچ راندا ہے کچی کھولی دے وچ راندا ہے عید تے ہولی دے وچ راندا ہے بھارا سب دا چائی بیٹھا ہے کیڈی کھیڈ رچائی بیٹھا ہے استاد جی نبھدیاں ڈنگاں دے وچ راندا ہے کوٹ لکھلانے ساڈا تواڈے نال تعارف مخمور بھائی دی وجہ تو اور آج آخری سٹیج بھی مخمور بھائی دے حوالے نال ہے ساڈا نبھدیاں ڈنگاں دے وچ راندا ہے سوچ امنگاں دے وچ راندا ہے نبھدیاں ڈنگاں دے وچ راندا ہے سوچ امنگاں دے وچ راندا ہے سونیاں رنگاں دے وچ راندا ہے ہوندیاں جنگاں دے وچ راندا ہے روز کلنگاں دے وچ راندا ہے مست ملنگاں دے وچ راندا ہے پردے ہر تے پائی بیٹھا ہے کیڈی کھیڈ رچائی بیٹھا ہے اسائیں چڑیاں دے بس شور چ راندا ہے عاشق زین چکور چ راندا ہے پہلاں پیندے مور چ راندا ہے نازک ہرن دی ٹور چ راندا ہے بدلاں دی گنجگور چ راندا ہے ہر دی مدد تے سور چ راندا ہے ٹھگ تے ڈاکو چور چ راندا ہے کیرے تے کمزور چ راندا ہے اور وین منگیاں
लुटवाई बैठा है, केडी खेड रचाई बैठा है। साजी जग दी रस्म ते रीत चरांदा रलिया ढेर, परीत चरांदा सुर सरगम संगीत चरांदा हार ते नाले, जीत चरांदा हाजिर वक्त बीत चरांदा आशिक दी बस नीत चरांदा शायर दी गजल ते गीत चरांदा और मोमिन नाल मसीत चरांदा अपना ना चमकाई बैठा है, केडी खेड रचाई बैठा है। साइया मन दी गुफ्तार चरांदा है दर दी तलवार चरांदा है, मन दी गुफ्तार चरांदा है दर दी तलवार चरांदा है, गाजी दी ललकार चरांदा है, आका दे हर यार चरांदा है, जी जी ते इकरार चरांदा है, फुल्लां दी महकार चरांदा है, हाजी साहब मलकल दी रफ्तार चरांदा है, मैं नाज़िश होबदार रांदा है, जिंदगी मौत विखाई बैठा है, केडी खेड रचाई बैठा है। और बहुत मेहरबानी आई साहब आदत कीती है जब आज सिगरेट पी बना ले मैं कितनी यार सौदा नहीं की उस्ताद तू पूछ के अच्छा ज्यादा उस्ताद जी कितना कोई ना दो दौड़े साईं जैनू तलख हालात ने रड़े के ले आए, जैनू हाजी साहब जैनू तलख हालात ने रड़े के ले आए, मजबूर देना आज शाम में और बड़ा औखा उस्ताद जी पढ़ना, जैनू तलख हालात ने रड़े के ले आए, मजबूर देना आज शाम जिंदी सोचा पूरियां नहीं होइयां, दिल चूर देना आज शाम जिंदी सोचा पूरियां नहीं होइयां, दिल चूर देना आज शाम ओ इन पईए बरक कज़ावां दी, पई इन्ने नाज़िश बरक कज़ा दी, का तूर देना आज शाम ओए हा सोजला जेड़ा सोजला बज़म नदीम दहा, मखमूर देना आज शाम साईं जेड़ा सोजला बज़म नदीम दहा, मखमूर देना आज शाम कदी सोजला बज़म नदीम दहा, मखमूर देना आज शाम और बेहौसले लुड़दन अखियां चूं, आज तसवर बेहौसले लुड़दन अखियां चूं, चोला हां ताई धोता होंदा है मेरा नाज़िश नाल बेवसियां दे, जदों ए समझौता होंदा है और नित चढ़दा है तेरी तांग दे विच, जदां लाए के सोता होंदा है अग्गू नेज़े चा के उधरां दे तेरा हिजार खलोता। वसलाम नाज़िश भाई उधर जाके नाज़िश के करना। बहुत मेहरबानी मुदस्सिर भाई दे हुक्म ते अल्लाह करे मैंने याद आ जावे, मैं पता ही तो मैंने कोड़ियां करना है, मैं कोई उसका निशान ला लिया है कि इन साईं इन हरिए सैर ता फुट गए लग दे, आज तसवर साहब इन हरिए सैर ता फुट गए लग दे, मंगा रोज दुआई ना दिसन, साईं जैंदी टेक ते मुलुक दिसिंदा ही ना, ओ मान दी बाई ना दिसन, और इंज लगदे कनिया कर गए हैं मारा नजर किदाई ना दिसन, उदे जाके नाज़िश के करना है जे शार दे साईं ना दिसन।